I would have to fish on the Honolulu was nothing actually. Maraki is a fellow resident. Abazimeli said the MMC data. I left the Municipality MMC. Marabelli Watkins Lion. It may say MMLA Lady Director of Municipality Abazimeli. Till I end a mailing to the today. And the history. Even on the 7th of October 2008. Lamola petition. But for Abazimeli. Lamola petition by Isa Parliament. And by the petitioning ill, the large of Haliton village from Maspai. 2008. Haliton village. February 2015, Parliament eladula ka case ya lona ka. Aba dula ka case ya lona ba masipala o tlamela o le ka ditshebeletso. Kana go masipala o no hana. Ba ga you are illegal. A re tlo gona go fa ba ipei ditshebeletso. Masipala o tshotsalo ke bala resolution ya Parliament. O ga re tlo gona go ba fa ditshebeletso. Baby, Parliament is a Masipala has some plan of what we have Masipala wa kono sa handle 79 houses. L'entry ya Parliament is 79 houses minimum. Parliament is 79 houses. The Municipality had not before I had as the council. I'm traveling like it's only from like I say. I make her show and then I give her my land. Councillor of work hour. So the auto over to the 2 years or so. But when I process it on IDP and budget, and more processing an IDP and budget, Councillor of work and not hang up on a fellow, but at least about this. I think about a fellow about I've been that Hank. I remember that Hank decided it's a guy. That told him like us Paris. On top of the list, 79 houses. They didn't take and born. Because for more than 20 years was not like us. More than 20 years. Baba Malona le hose ona aba baby. Like in a school, la bala pesa school was not like us. Nothing more than pay. Maybe like it's also only pay. On a me o hakia jimini from Mr. Osmane. Osmane. Ala show na kelebo. Ka Osmane o bane ara ha ona ga mtlakase ba tsodi ha ba sa phela mara go hai. Ona mtlakase re holletse mo ke ga ha o bona ha le ska mo ke holletse ka Abazimeli ka. Ara ya ke holletse mo. Ha ona mtlakase mara ke a thaba ke a lebo. A tsa dula go hai mara ke a thaba. Le council ha fe talking a motlakase le bona ke bona light wa hutimo wa light wa hutimo ele nna ka re tsamaya le lotimo CLO alwana Osman a ma joro ke o kopa hle o bo re light bona le nna sending ile email a re ke Maria se re rekile le di gitara go bo re light hai bo I don't know, Papa Slam, like I saw that Papa overnight there. Magalabaka Lena of MMC. Also, we got Tilana Maria. And I highly Maria. Last year, I'm like a super Paris.
Now motlakase o Paris ha o wa. Tshwantse ke tlo kenya 79 plus 60 ele. Ona le 60 e mo ne sa tla mo thola motlakase. Ba ise ba batho ba o. Ele sa tla mo thola motlakase. But ga go MMC it won't be nice. Ha ke sa kenyetse 6 eo. Le ba ka lo go. Ba bona go 6 eo ha bana motlakase. O tlo bona dithapo di matha so. Ba lo hula ka next door. Ana motlakase. So ho betere MM director re fe batho ba 6. Motlakase. So na also appoint the contractor is about it is 79 fan. So sanzo khutlelo yena o ga ya 79 go botong ya hao at least man 60 fela I not ya mo and I le go contractor ela mamela a khono to say. Now this one now is huge. Like you tell the council it's big. Yes, una le babang because una lo utla di voice note mo. Why le ba gaitela because mara issue go 20 years compared to 3 months. I get it 3 months I get it. So re tlo o fitlela go tsala solution ya teng. O re tla timela nyana fela 2 hours nyana ke go. So o le emisa hape another year even 21 years hai ene sa tlo gona ha. So re kampana ga nka ditlhapa tso MMC. Radinga ba re no ba kielitsa Abazimeli so it's extra. Mara ba tswa di kopa le nthuseng le nketsa tse fela. Ra tseba hore ha re sebetseng aka. Mara kopa re ska brisha. Le mmone o se le rateng ya. O tlo bapala ka. Ra o thola o brisitsa ha shame go timela ha. Because hape o tlo patala fine. And I want to tell you mo patala go fine tsa di 10,000 ha go ha go gona. Go ba ha re sebetse. Ba ba bathola di 350. Ba ba bathola tšhelete. So ke tlo le kopa because re tlo le kinya greeting ya masipala entse tlo ba extra low tonya. Ona le batlo go wa kana today. Or ya no it's because of Abazimeli. Asikal bakala. Asikal bakala. Ikala bakala no mo feto. How to la block it's pile go fela. Ho bo expect hore masipala o sustain motlakase magletse ba hore litsi pile go fela. And how tsipile how kgetlo go disa eng ke because ha imati. Now how tsipile o lo light a stove o light a heater o light a heater ka sitting room o light a heater ka kamoreng o light a heater ka kamoreng ya ngwana o light I want to English a lot ya masipala. Mara re bua jalo ha ona motho ba tla mo mamela go mara le go ya masipala tsantse go tlisa bothata bo. But le gona batho pele principle e re ha se masipala fela re sebetsa mo le setšhaba tsantse se thuse masipala. Le setšhaba tsantse se thuse masipala. Because ra ipotsa gore ha ile summer why is a trip if bothata bo se ga se bona mo ka summer why is a trip. And a summer get a little bit of I trip because now Oka show Maria because what au pair woman more do the stamp and our dinner now come to them. I follow Bonfon. Bonfon is a bow, I follow raise a bow to talk of fame. Think I know how to pay. Baba Madi Belt was saying which I later and get Malamori hand tat. Although Stataka is to fill 5. Also, now, how do went to the Jolgari post as my counselor? And if we tell her, look, is a touchable because times of people don't know why Kasama Mutlakasu will day. Kamaria, why would people give all them as Palana? How will shall I give all them as Palana? All them as Palana. And I had a semester more fella but to a bula matro abona hore because una le mabox amang a sing hantle I am thinking about Thomas Bar
So ha re ka bula fela matlo re lokise mo re lokisang teng, but at least for lona ha lena bothata bo because mabox ya lona a brand new. So ha re batle ha re fihla after a year be re bona hore itse fela smile ya smile mara itse red dot ha ya etsa green. It means go tsipile he. So re tlo le kopang sharp. Hore finally out of the recommendations of Parliament, I hope Abazimeli whoever but bana mangola petition, I hope and to appeal. Bangola happy ko Parliament mara ga ya bua. Ka nnete masipala o kgone hore fa di and ga tswa go metsi ntse le bothata ke. Ma hona le mo ka Africans rona go Africans re biki mabae. Re qala ka ntho e one at least motlakase o teng ba ntse ba lokisa water treatment plant. So ha ba ntse ba lokisa treatment plant at least o kgona ho light. Ene le bohloko ka go o jara emere. A o fihla emereng ke dipatsi. Ba bana ba sebedisa patsi. Ke paraffin. So at least you know eta ba motlakase le ha o ntse la ka scoop emere. Motlakase o teng o tla kgona ho beya metsi. Ke shebile nkgono bona nkgono o mokae. Ene ke le ba nkgono wa ka. Le batho ba baholo ba teng hore after dilemo tseo kaofela ntse le phela hore le bona go motlakase o teng. At least we tlo kgona ho light. Ba bangata ba tlile ntse re tla ikisa mara ka administration e re la kgona ho ikisa taba ena ene ke go bo o lebo administration under Dr. Mthombeni ana fihla fela masipaleng at least ra kgona ho bana stability ena re kgona ho ba bontsha hore rona ga ba tla etsa eng. So masipala ha o sena administration ho thata ho fa batho sebetsa because ha ona batho ba understand na ha ona motho a batlang ho tshwara accountability but team e re na le yona at least re kgona ho etsa director technically wa rona ke sadi and ha wa le topo o mhlazotsa ntho ha wa le topo a tswa ha o ka bala topo o dula office e ha o kgona ho sheba mathata a ka ntle ka mo so at least o ke motho a kgona ho matha mathata a le teng o kgona ho ba teng so ke batho ba understand hore tshwantse re face challenge di tshebeletso and ke happy because ne ke mo jwetse le councilor ga ke re if una le project he e re tla mo re make sure hore ke yone e ba teng ke ene ya Abazimeli because finally this and today jena le ba modimo re kana kwa go ke gona ba gona go etsa hore batho ba bana motlakase ke go ka time ena o tla re ka o etsa mendo fe ke re go etsa hore re tlo make sure metsi a ba teng ene metsi a tlotso bana ba senya pele ba sa batle metsi a ba teng bona re tla metsi a ba teng a tlo ba teng ka MML director o ke na ba re tlo make sure metsi a ba teng ha o sa le slega ha ka ha o sa le slega ka ba gona o bona go metsi a gona go tswa because ha ona traka ha ona dijojo ona le batho ba thola metsi ba sokang go thola metsi e tlo fihla nako ya teng hore re bona le metsi di pompong kaofela ke ntho e re batlang me re soka re a re batho ba thola le metsi di pompong ba tla batho ba thola le metsi di pompong ke tshebeletso ka ma le first chap le tshebeletso tseo and as team ena will make sure hore a be teng hore I pray to God hore a re baballe hore re make sure hore le thola metsi just like a re kgone ho le fa motlakase kopa modimo a re bless hore le metsi a kgona ba teng re tla ke councilor Municipality o tla ba tshwara ha mohlang ha ne ke bua re ke kopa le mkgetheng ke be mkgetheng wa lona ke di promises tse ke di entseng at least ke kgona ho fulfill the following so ka mantse a kopa hore batswadi ka leboha for the patience ya lona for the past 20 years and more it was not easy mara ho to here plus ki June ki youth month ba shabana ba lona la ditokelo tsa bona le lona ditokelo tsa lona tsena le bana la ka o etsa petition to parliament ifusa teng it's not today go go le laitela as what on I don't know ke re ke ene itse le yona e batla motlakase mara ke ba hlaloseditse go ba etsa jang marato I told them hore tsantse ba apply ba etse
ba tle ba tlo bua le lona since motlakase o le teng around. So ha ke batle hore ba lo hula le bona ba hule ka bo ka di next door le tlo tlama load e pin mara le tsebeng he from today ha le fetso lighter le party tima lighter so batswadi ke kopa le ke tsetseng fela hore ha ma bona a tima ke kopa re timeng le di appliances tsa rona so that ha ma bona a khutla o ska bana le next year how ya le kopa and ke kopa ha re sebedisa motlakase re sebedisa for ntho e re hloka today even if la o ka tula heater re kopa starlight tse 10 ka tlung maybe le futhumatse ntlo fela and then re dim so that tima lighter ena at least e ka hafula hanyane mara e ba bete ha o bata haholo kona ngoba hobe ha o thola re le rato le timela the whole day because una batho ba mballa ba re bona 2 hours e o yona ha ba e bona. So come and say okay, thank you very much. Re khonno ho fana ka service delivery e mo hanse ke bala parliament ba itse service delivery so ke yona e re yentseng ka ho le fa service delivery ka lebo ha hona. Thank you. Majoro wa Sibaga re kena mitsana e meraro one ki aware also gona le challenges nyana tsa meter box nyana tse pedi e tlamehile e lokiswe mara rona kereking a root majoro bana ba modimo ka re lela gore re etse ke ke dumelle hore na majoro a bule batho ba ba sebedise metlakase ka po re dule ntse re tshwana na crime haya tama hore just because ena crime ena yesa so much be affected ke crime ke now halile ba ai ba Abazimeli tsanetse ba lona happy ba kopana ke se ho ke mara in order ho prevent crime ena go tswetsa eng tsanetse ba lona ba emang ba re crime ena ha etsa hala go tswetsa eng. Back then, khale ke na hanyela kwa a ke gona tsa body street committee bo di patrollers body in your area batho ha ba le hutswetsa ke lona ba tlang ba le decide go jwana le tlo etsa jwana mara ke tla bua le MMF ba yentseng ba gauli 5 nyana eo ke tla bua le go etsa jwana mara after more batswadi ke a le kopa tshantse be lona ona se isele ya lona yona rona re ntse mosebetsi wa re le file motlakase a ka nne di lona se le batla lo responsibility ya crime ya crime yona ha e go kgona have understanding into itina e okay itina e okay because how na le side camp ya company ene re kinyetsa no abuwa ka ikane go ba abuwa na ba awenjwa ba batho ba batswadi ba ga re tlhalose ntho ena I know what level ayo re so ka re o tsintse more than 50 cable ka hara what level whether on a side camp or on a side camp ka hara what level I think about kiri ka hara what level who to more than 50 cables as we speak but I want to cable because Municipality on a cable advising I ngwana gore hona le cable ena e sa utswile because ke ne ke botsa ntho ya fitla mo cable e lekentseng ke cable ena e lo reng batho ba e batla you should have put this one in ana e silver in it's one more high but the advising I go am sorry please try and mukenya ena e silver ale replace ena so that re fokotsa taba ena ya crime but crime I affect batho ba Abazimeli fela crime ya cable it's everywhere so skala yetsa ka re it's confined mo Abazimeli and how no ema ka bakala 25 batho ba ba hala ha ke le ka rice ntse ke la ka yona gore ho bulelwa batho hore ba sebedise motlakase
ha o bulelwa batho go ba sebedise motlakase re in the process ya o kenya motlakase before batho ba bulelwa go na le dintho tse etsahetseng which is company masipala a tseba so ha ka tloa re sotuwe till today go tlo bulelwa batho ba bang so ntho e tsebahalang ke ya di-meter fela so gona still go lo etswa ntate a wa mamela ha ne ke re ke tlo bua le MM a wa mamela ha ke re mo no itse o tlo bua le MM so ke kopa wa tsa soba tsa di le gato setsa go tla honna a le sa a o sa hlokahala le masipala le di register ka maboko mamela a registered ne re deactivate so ba di reactivate le hape so le kana la reka motlakase